krenuli smo na put. Nismo sasvim bili sigurni gde ćemo. Znali smo da hoćemo do Italije, morali smo preko Hrvatske. Dakle, prvo skretanje sa puta je bio Zadar. U Zadru smo odseli u hotelu. U hotelu su i zamrznute ribe, mrdaju, ja ne znam kako uspevaju da ih zamrznu, a da se one i dalje mrdaju. Ili su to ribe na baterije, šta mi mislim? Lep je hotel, zaista, malo je dalje od centra, na plaži je i košta je 215 eura. Ovo je soba koju vidite u pozadini. Pogledajte malo kako izgleda hotel, pa ako nekad svratite do Zadra možete otići. Eto, preporučujem stvarno hotel, jeste da je malo cena onako prilično visoka, oko 215 eura, ali je hotel ok i hrana je stvarno bila lepa i sve je čisto i lepo, onako malo ušuškano. Imaju lep restoran sa uglavnom ribom i morskim plodovima i poznat je restoran, Niko se zove, mislim da je to vlasnik. Hotel, odnosno restoran su iz 1963. Tradiciju. Zatim smo krenuli ka Italiji. Ovo je još uvek Hrvatska. Svratili smo do nekog, ja više ne znam da li je ovo bilo jezero ili je ovo bila neka uvala morska. Vreme je bilo onako, da ne kažem veoma loše. Padala je kiša non stop. Smo bili na putu, čak smo nam trenutku hteli da ustanemo i da se vratim, ali srećom pa nismo. Onda smo otišli u Italiju. Ovo što vidite je jedan restoran gde smo otišli da jedemo. Prepuno je bilo, mislim da je bila nedelja. Da, nedelja uveče, tako da je stvarno bilo prepuno. I tu smo u tom Rovigu tražili neki smeštaj, srećan nismo ga našli, jer je soba koštala 150 eura, a mesto je onako baš neko, kao neko selo. I onda smo seli u auto, nastavili da vozimo dole ka jugu, malo se gubili, autoputevi su veoma često zatvoreni, pa onda vas spuste s autoputa negde, ali smo na kraju uspeli posle ponoći da srećom nađemo ovaj hotel koji sada vidite ovde. Ovo je doručak, dakle neverovatnih 50 eura za noćenje sa doručkom. Pogledajte samo kakav je švedski sto. Platili smo još i parking 15 eura, ali smo odlučili da ostanemo ovde 2 dana, pošto je zaista, mislim, ne znam gde može da se nađe smeštaj za 50 eura sa ovakvom lepom hranom. Ovde su već sve skoro pojeli, bio je kraj doručka, ali verujte mi, znači hrana je stvarno savršena.
U nastavku videa pogledajte Rimini, dakle plaže u Riminiju. Nepregledne plaže, znači to je toliko dugačko i toliko je ta jedna plaža podeljena na stotine različitih plaža, svaka pripada po jednom hotelu. Dakle, zaista je ogromno. A posle na kraju odgledajte i supermarket i kakve su cene hrane u Italiji u supermarketu. Nadam se da vam se video dopada. Everything is so huge. Here you don't have one beach, two beaches, three beaches, you have 100 of them. Here are number 45 and 44. Here is number 43. And there is my hotel. It's hotel, that red one. Here is volleyball is very popular here. Everybody's playing. Let's go to see some shops, shall we? No, it's not closed, it's open. Yay, let's go. I don't actually need any.
Ma si può... Ah, dai, lasciano qua. Ricotta. Grazie, I think there are four something. I will take one. What is there? Chips. What do you want from me? Ah, numero di pesi, 1.